O riri gikuo gia Sharon Otieno muruto wa University ya Rongo kaunti-ini ya Migori githiete na mbere na gututhura mawoni ngurani kumana na Airitu gwikuruhania na itang'a nguru nio moikaine ta sponsors riwa Airitu ni moritio matige kwenda cia werere. Mkisikia tukitetea mambo ya affirmative action, mkisikia tukisema lazima sheria ile imewekwa katika katiba itekelezwe katika bunge, ni si kwa sababu ya kitu mambo ingine, ni kwa sababu ya that kind of vulnerability. Arugamiriri atumia kaunti-ini ya Kericho Florence Bore na murunawe wa Naikuru Liza Chelule nio marutite Ritana riri kuria maugite thina ndurimiri na Airitu mangiitikia na mekirire kio wira-ini wao miturire yao no icenjie. Saa zingine najiuliza kwa nini watu wanakubali kuzaa na watoto jameni. Tuache watoto waende wapi? So tunataka kuasihi kwamba tuchunge watoto wetu. Tuangalie watoto wetu wakienda shule na tuhakikishe wako sawa. Atongoria yani moretia ciari manyite itemi yao hari ureri wa ciana niguo gukindira mitugo na wigiririkia riria ciana irakura. Tumeona kesi ya mtoto mwanafunzi wa university ambaye aliuliwa kule Migori. Tuweze kuwaongelesha watoto wetu kwamba wakienda shule wafanye bidii na waende kufanya ile kitu waliambiwa waende wafanye kwa shule. Oho ni marutite mukana kuri arumia aria marihuthira ya kunyamaria ciana cia Airitu kuria moretie ruhonge rwa borithi rukoro ruricemba gwikia ngono na guthitanga aria mekunyitikana na mahitia macio. Miario ino yukitio riri ruhonge rwa borithi cia uthuthuria rwambikite miango ya kurigicura kiriga kiria kirigiceirie gikuo gia Sharon Otieno uria kuratuika marari na thirito ya kiwendo na ngavana wa Migori Okoth Obado. Hado-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.